Serchhip cable network clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chair tu lusilal chan himi Serchhip chalai pol chuan Serchhip district hospital sakchatna turatana hmala tu te chunga lom thu soin NGO coordination in hunma anlo zonto BUKPUI RAMA sakni se andu thu chwa siamin antarlang Serchhip chalai pol chuan thu chwa siamin Serchhip district MIPUITE na kanmamo Serchhip district hospital sakchatna tur chu kan deputy commissioner kal swakta Pu Kumar Abhishekale kan sarkar ho tu te malak na awangin power grid chuan CSR fund atangin Serchhip district hospital khumza theina sakna tur cheng noi somni pakhat chu min pedon ta ti hriat ani a hetianga kan damdo in sakna tur sum kan nei ta hi Serchhip chalai pol chuan alom kan ti a hemi konga mala tu le VEM2 kan deputy commissioner kal swakta Pu Kumar Abhisheka chunga lom thu kan soi ani anti An soizelna he CSR fund min phalsak to hi Serchhip district hospital khumza theina tur sakna atana man thwai ani thainan company lamnen MOU te saina mala thwai turin sarkar angena district hospital sakna mun tur chungchanga hian amalama NGO coordination committee tena ruam manna anlo siam to BUKPUI ram chu Serchhip chalai pol te chuan acha ante thule nakin zela ko chanzel dan tur ngai to in helai muna hospital lian hi acha hle in an shiati an soya Serchhip in damdo in changklung tak kan nei thwai thainan aranglama mala turin kan sarkar hautu te kan ngen tak meu ani ante ani Serchhip district BAWRHSAP chuan Serchhip BAZAR VENG chu red zone in AHLIP ti thu chwa siamin atarlang Voin khan Serchhip district BAWRHSAP pi Nazuk Kumar chuan thu chwa siamin red zone na lo puan to Serchhip BAZAR area chu red zone puan zinga changin pai ani thu atarlanga heti hian Serchhip BAZAR building po honle mai thei ani don ani Nimin tlai khan pu Robert HNAMTE THLAM CHAWMKAI thlenma madlui kamami chu BUNGRAW chu man lovin akangral Nimin tlai dar thum le achan vevel khan Serchhip CHAWMKAI le thlenma madlui lamlokami pu Robert HNAMTE Serchhip saron vengami thlam chu BUNGRAW engma chu man lovin akang 5 vek pu Robert hian aizol lammi pulal som le na hi thlam en kolin aria chil tir china voksare pachanga he kang me hilo chuak ni in alang pu Robert hian nikuma anbu thar chanem tak thlama anda chatpo akang ralvek ani Nimin khan Serchhip pa HRIKAI tharmi za somni pakwa mu belle ni in HRIKAI enkol lai mi zariat somriat pathum an ommek Nimina Serchhip district ta COVID-19 HRIKAI mu chwa mi za somni pakwa zinga somruk pakwa te hi Serchhip khopui chunga HRIKAI mu te ani a New Serchhip Norta HRIKAI mi somparuk mu tharle ni in veng chunga HRIKAI mi sompani mu belle ani boka piani venga HRIKAI mi sompakhat mu ni bokin AOC veng New Serchhip South le Serchhip veng laya HRIKAI mi pali cheu mu ani a darnam veng dinthar veng le zozam venga HRIKAI mi pathum cheu mu ni bokin IOC veng tuikhwa veng le field venga mi pani cheu ba ka ramthun veng chim veng le bazar venga HRIKAI mi pakhat cheu mu ani bok Hengba ka hian bungtlang khwa HRIKAI mi somni pali mu ani boka chingchip le thenzola HRIKAI mi sompanga ve mu ni in thentlanga mi pali le ngen tiang le islungdara HRIKAI mi pakhat ve mu ani bok Nimin khan Serchhip district ta HRIKAI enkol dam mi za somriat pali zet an ombel vele boka heti hian Serchhip district ta COVID-19 HRIKAI mu to zongzong chu singkhat zali somsari pathum ni in anjing sangkwa zanga somruk pali te chu enkol dam ani to a HRIKAI mu chu achanga zazela somkwa pakhat point pathum pani te chu enkol dam ni to in HRIKAI enkol lai zariat somriat pathum an la oma HRIKAI zinga mi somni paruk an boral to ani MJA Serchhip District Press Club sakna bungrada chatla chain mi pani chu man ania until ruk chen khate po lakirle ani Serchhip Press Club sakna manrua building hnuaya da hi mi chen khaten an ruchin ya shiat ani awangin tun hnai khan MJA te hian Serchhip police station a FIR an theluta Nimin khan he thila in nam hnoi mi pani te chu police te hian manin until ruk chen khate po mu let ani bok MJA Serchhip District chuan FIR an thelu Serchhip Police ten saktaka an bo zui sakle FIR an thelu achanga ni chungle ka an bungrwa lo la chin mi pani man chuaka until ruk engamozat mu let ani le he thila in nam hnoi dang te po man chwale ngei tuma ma an laksak chu lom om an ti thu an soi
hetianga chaktaka ma min lak sak tu Serchhip police te chunga MJS Serchhip chuan lom thu kan soi tak meu ani antibok kum sangni somni pahnia changa sangni somni pathumatan Mizoram State Healthcare Society MSHCS noya in ZIAHLUHNA hun honmek ani kum sangni somni pahni April changa March sangni somni pathum chungatan sarkar noya damdoya in enkol na senso bill ve theiloten anin enkol na senso te an bill ve theinan Mizoram State Healthcare Society chuan February ni somni pakhat sangni somni pahni achanga May ni som paruk sangni somni pahni thleng healthcare scheme noya in ZIAHLU theina hun ahong le dona mani omna nai BAWRHSAP center angai ventur ani ang tuna healthcare scheme kalmek sangni somni pakhata changa sangni somni pahni hi March ni somthum pakhat sangni somni pahni thleng a man theyanga April ni khat sangni somni pahni achangin scheme tharle tur ani a enrollment ti tharle vector ani March ni somthum pakhat sangni somni pahni thlenga damdo ina in admitted chu healthcare enrollment hlui sangni somni pakhata changa sangni somni pahni mangin bil an la thelut theyang April ni khat sangni somni pahni achanga damdo ina in admit tan enrollment tharman angai to don ani sarkar na thok sarkara MR bill thei emo sarkar na thokin achen pui sarkara MR abil sak thei te chu Mizoram healthcare scheme noya hian in ZIAHLU phal ani lova sarkara MR bill thei lo song te chu health scheme noya hian anin siak lut thei thungang in ZIAHLU man hi tun policy thara hian ration card milasiam ani a chungte chu AAY card eng nei tan cheng zahni PHH card pol nei tan cheng sangkhat non NFSA card var nei tan cheng sangni ration card nei lo tan cheng sangni kan hmu thei lo tui in chekhol hi kan hmu thei tui siam tu ani awangin mitinin ihum halang ute in PHA department chuan MIPUITE angen PHA Department Serchhip Watson Division chuan MIPUIA zirtirna thu chua hetiang hian an siama ro tui tla le hnuaia kholkhom turin thingle mau ramngo te HUMHAL achula ro tui le TUIHNA 10 million san sung lawnan ramngo I HUMHALang u kan TUIHNA le TUIHNA te alo tlem zel lova alo punzel kan du chuan TUIHNA siam tu ro tui le hnuaia khung thei tu hnim thingle ramngo te kan HUMHAL achul kan TUIHNA hian hmel malian takanei chu alova theilo mishing te hi kan ni a I in hmuchwak tharang u kan tu le fatita na chena tlak siam tur le tuihngai lo le thalera an omlo na tura mo phur tu chu nang le ke kan ni kan tu le faten mindem mai lo nan an tan I thokang u ke ni chuan kan chen meka keima ni anga ram nuam mun nuam tuihniang nara an omve theinan ke le nang hi mo phur tu kan ni VENG Kortha Joint VC le All NGO te huan cheng noi sangthum zahni somriat paruk point pathum pali senator Kortha Residential Sports School sakmek chu amuna kalin an endik COVID shipuya wangin har sanati omchin ma se mason na acha thokhat kanti a contractor ten na tho po acha thokhata kan ngai ani cement work ani hlama wangin tuipe chaturin thoktu te kan shia tira lungrem laia siam chat ngai ni a kan shia te siam chaturin kanti bok hetianga mason le ram ro hlu zirna in chale chalai te infiam na lama ma kan son dor na tur mason na rurel Kortha khwa min siam sak tu kan chief minister le sport minister puro bar bromoi roi te chunga Kortha khotlang ayo in lom thu kan soi ani na te chataka tho ani zui zel theinan vilven na po thei to pin kan lo thok zelanga na thok tu ten har sana an to te po sut kian sak zel kan lo tum ange he complex a hian building lian tak tak paruk compound fencing water tanks, internal roads, synthetic football ground, pavilion, retaining wall, gallery, basketball court, volleyball court, IT center le adang ti complex khata siam ani don ani MZU chuan thu chwa siamin February ni somni panga a convocation nei tur chu a hunson ani Professor F Nundanga Registrar Mizoram University chuan thu chwa asiama Mizoram University Convocation Voice som parukna February ni somni panga sangre somni pahnia nei tura ruam manchu he huna khwalian tur President of India chuan program chuldang ane awangin ahun son ani ti atarlanga inbot sena kalpui mek po ahun tu ruat ani ma chuan cholson ri ani angati convocation nei hun tur hi shatirnati chwale ani ang Voinchanu Khan Mizoram Youth Commission Board Site Skill Training for Cement Mystery and Food Processing chu e kulo thungan e lunglei DC chuan ahong
Skill training for cement mystery and food processing honna income hi pisilal du zwali SGO lunglei na kai shwaya puklo thungan AIAS Deputy Commissioner lunglei chuan MIZORAM le khathiam antama sarkar na in adai lo ba ka sumde chwa atam lo wangin eizona kongdap aharsa a chu wangin mania eizona dap theina tur sarkar in training about site kan hluthiam apoimo ate Chalaiten mani in tawdel theitur le an thiam na te chortlak le chenfa kom an nei theinan thiam thil zirtir na le ko hmu na chu malak na poimo tak ani thu asoya Chalai training tur te chu sumdon na lama le eizon na tlaka in Serchhip lunglei district ta na masona kong ko hmu tu mai ba ka chalai tamsok te zirtir na pe thei khopa zirtir turin acha bok ani Pisilal du zwali chuan thumha soyin COVID-19 shilenga wangin phaile foreign na mizo chalai tam tak ten na ansana hetiang ani awang hian eizon na mu mal nei lo mizo chalai tam tak an ani atia sarkar in eizon na an nei le theina tur ngai to in kong adap saka Northeastern Council NEC achangin livelihood generation program sum sanction ani thu asoya lunglei district tan po cement mystery le food processing training turati ani layen ni kumlama deal tu an mu malawa kumina ero deal tu an ta kawangin training hi kalpui thei ani donta ani Pulal Muanzwala Central Coordinator MYC lunglei chuan report pe in lunglei district tan cement mystery training tur mi somli lak tur ani layen mi som pani in andila food processing a mi som ni lak tur ni in mi pariatin andil ati Training hi ni somni pariat February sang ni somni pani achanga kalpui chantom ani thule cement mystery training tur te hi MYC coaching center lungleya nei pui ani anga food processing hi selling food processing center a training ani anga training ani chung hi ani tin stipend cheng zani somnga andongang atibok Shipuileng wanga thingtlang MIPUITE torna domkang turin MGNREGS ni sa inhlona diktaka kalpui BJP MIZORAM chuan MIZORAM sarkar aphut BJP MIZORAM chuan thuchwa siamin sarkar lai pui rural development minister pu Fagan Singh Kulaste tunthani som pakhata aizo localin governor Dr Hari Babu Kambam Patile MIZORAM BJP hautu te hna thingtlang MIPUITE domkan scheme shang te soyen Abikin MIZORAM sarkarin MGNREGS kalpui chungchanga central sum sanction state sarkarin alaw manral dan chungchang diklauti ahmutsiang hle antia MIZORAM in State Employment Guarantee Council body an siam dana changhian MGNREG Act bo siat ngal ani antia central sarkar chuan MGNREGS funding thuwa state in sarkar ten andil ang zelin sum apea state du sakbik an omlo February ni som pakhat sang ni som pakwa khan MGNREG Act 2005 in State Employment Guarantee Council body tura adwan nilaw State Employment Guarantee Council phachok tak hi anchukhoma anthurela material component MC works a hian 40% district DEC thunaina 30% block BEC thunaina 30% village VEC thunaina asiam veringot hi MGNREG Act kal ani a thunaina manswal na nasatakle eiruk na khurpui ruwa manna ani anti heng MC poisa manghian ruling party headquarter mi invulnan anlo manga thingklang mi te chanpo liaw khopui mi in chu sakin hetiang ruwa manna state sarkar mi win asiam hi central RD minister po in mak atitak set antibok Union Rural Development Minister in ngai poimo a min sa angin MIZORAM State Sarkar in thingtlang masona tura Central Scheme and Program ati ching pendang te po report siamin Governor le Union Ministry a kan thlenzel dona thil chadu a ramsiam chadu titan BJP office sa emo phone po in BJP Vigilance Cell te biak po theireng ani antibok Aizol North Beltu MLA Puvanlal Hlanatsuan ZDU General Headquarters Office lo in an harsa na to chinfel sak atumti asoy. Nimin February ni som pasari ni ngani khan Aizol North 1 Beltu MLA Puvanlal Hlanatsuan Zoram Drivers Union ZDU General Headquarters Office lo in ZDU Office Bearer tenen income hauna an mang. ZDU shwai tu te chuan an harsa na to shang telaw thlanin Aizol North 1 Beltu MLA chuan thei to pa chinfel sak ngei atum thu asoya assembly session lo omle masaber tura po driver te ham chatna tur bill Aizol North 2 Beltu MLA le ZPM legislature secretary ni bok Dr Vanlal Thanan aputlu tur po MLA songsongin an pas puivek abe sei thu asoy bok
ZDU shwai tu tenen an income zo hian puwan lalhlana MLA chuan party shwai tu te ma a thu soin board phwat job SEDP board sum man ral le an natho in mil lo lutuk avei thu soin SEDP board phwat chapa hian vice chairman te hi MOS rank pek ni in MLA ni lo vice chairman te po ashan pa hlo pek ani a vice chairman te hna hian staff le liu thei pek ani boka heng board phwat job te kum khat sum man ral ringot po cheng vai bel chen hi point paruk lai ni in shilen laya mipui sum eiral tu mai ani thu asoi bok ani kati song kha CHANCHINTHAR kan ti chwa thei te chu ani e